Uthimo akwira. Oga ni boto la gutura. Nenda kanini. Agugira tunyamu ndika tunyamu tutukuruka nibe. Ukaigwa coka na riboti. Ni wabatara plasta. Ukamwira akiri mutora ndura. Ndoko bisana na macini. We mune kukogoro. Wake bisana ndagitari. Wewe ndagitari. Asa. Ni wake batara plasta. Na riu ya gutuma thibitari ingi. Riu agutwara dispensary no nginya uthie ringi referral ringi ya county. Oya gira higa. Yatiriri. Marwa bache ndakuregera. Uthie negete ndagitari fulani. Iyo komate nagithe ni ndigwirie ni mutora ndura. No machine au gawe mune koro. Na ndoke bisana na machine. Mune une kaanda igwe. Ndio kaanda ko. Ndagwira uguo. Yeah, okay. Maite maingi especially ta ndagitari acia na ninyonaga aria maikarite miaka mingi ta aria mahota wira. Experience. Uyu wakwa nywaga ni matato. Uyu ni uguthia gukinya kwire. Wira miaka igana. Mwe ekanda ya gutwerito. Oro aku. Nimo ari bugurino. Aku Joeli. Ikwega. Ni wenda una kadena. Ndiko togi wewe. Nkenda kiroka ni tho kintore. Akiro. Ugo kamera ukuthime. Komio ega gatanda-ini. Igithimo ndagitari gicoka na kuu thiini. Agukana tuhio na magathi. Ukana magathi. Ugata tuhio na magathi. Na no igwa Joel ni muthuri mukuru nginya ikanitie. Kimuria. Ndagitari kari kini kio kana tuhio na kanyoi. No kinyorue. Ndini gabado. Majini yoga weke. Hoke gai ni ukohona clinic. Onayo rakigwa. Onayo rakigwa. Kutomwa ka. Onayo rakigwa gya kwihokera Ngai kuu thiini.